Enra 25th March and I Accra High Court etina ye de Lumba ni case bi a ye abusu panyin e de koto se open junction e de ato celebration of life no so so otembuafo tena adwam no de sto mpanifo anim se osra mo so ma no 23rd April na onfa ko hwe niema bi ekoso wa mamre ne amane ensem bi ene amamra bi ntino otu asem no ehye 23rd April na we no mu wie no ofa ya poku sentrefo ebusa no na no asem timse na ofa ya wa hitie pa na ompese obekasa nsem okanze na abufuo ewom na we no mu wie na baba wa bi a na oka sentrefo no ho eka se ekaba ekaba ena ye maame bi a oka ofa ya poku hu abra no so gina ka no bi o se ekaba na aba asama meka ekaba na sa kwes abufuo na kuma sole ye na mebese e ko ne ko video ne ba be ba na edi video no nkomo Jonas want ya se no mla ho ya twa no kurasi ni abaya na no ho se monte manka no e kan kwase asem no mi wa hu ya wonwane Eji se wo video na se maame no enti ase se ababa wo no akoka se ekaba ma wo kan sembie nsem fatakura cha ababa wo edidi ababa wo no maame mpo atem na eye se ekokoduru sa na se bi mpo a ababa wo no ka se maame enye ne wumpo ba maame no enti ne ho ase se word na nya funa no ba se ekaba eno de ababa wo no wa anye ne ye enu nti no yenya na omo ababa wo na ani enu ani o me hu ya ne se papa shi aba be so me na maami bi kan won so mo friend se maami to park o se ho ahwan me nim edin ne de sister fia ayo omo aba jire me chese onya obesesa masakura gufuma bobo maso me so asemo america anya me ne no me nim se we na me kan na ni na asem bi akwa akohia o se yo me nim utra ekaba na okaye ekaba no papa si twen aha babe o hwa se de omu call court no ensem anu mpeso mu to omu asu no anye ye hey aya kama me nkwai hey madam adan adan how madam sister if you anya butra den Ogusu ye interview adan you to police station na wa no sister if you anya butra den sese di akwakoduru no ana sese Lumba'S ko pe ho asem no ye kwa akwaduru no se ya nkasa ye tie ase no ye be sa so le se tie ye ho se obi e ka se ekaba empo bi na no na fom ye o se ekaba maame ya pata ase na maame so ntie ase inti maame e bebi e ko fa no se bi en ka ko fa ni pa afro so a na ko no utigina de sie ni a nke be bo ana na wo akwa ye sa no maame bisa wo se court nsem na odi animu ana eka na ekoso na wona odi animu so wo ye abusuani na ade aba yesi wo enti na so ye panyin dwe mate mante panyin anya asem bia na wo tie se wo soso entokwa ne koso ye pataw papa shim ne pataw ofa ya puku amefa se ka asem ne fa no otika ne mu din na se onipa na odafom no eno de ho hia wa na entokwa na ko dina ko na be ye odai so kai comment na kofo bebre se ka ababa wanu nkosi maame no obi se ababa wanu wa abotre na kai onu a se wo anya wa asem bi se no wo anhye wo so a wa hwe be ya de bi wie no onu ho enti maame akoye sa e bi ababa wanu so make say e bi o maame so tifie e no nso hu wie a eti wo dwe se ka sai na besi anase be ko ne sai anase na busuani bi wo anka be ko ne sai eni ebufu achi mfa nya ade bi obewie no onu ho ti maame akoye sa obabi wo school na aba ne hu de okoyeye ana obabi wo fie eno ko hu de okoyeye a eti oba no kra no se bi eni de ode ma no kra e be ko sai anase ba bi a otimpo no omu hu de oyeye a eni de ode ma be ko sai anase o de pe trend keke obese o trendy anase senti je ne kan wa e se okoye sei yo mu se ye ni bre na aba eno kan sa ena me o kan sa no ka me se e bi ma o ka se enye wo no na sika wutwa so o se enye ni wo anya ni wo na sika no fa ya poku nti adai se de yakwa akokoduru no
Lumba ba ko pe ho asem ya hwe ase de beka Lumba asem awie no na bia nkrofo afa ho asabi sa Lumba asem na bia omso afa ho a omde anya asem no na chen adenti na se ko no koduru sa adenti na se ko ni koduru sa maame yesrewo se wonni akoma sa ansem bi ni akire we de ka o ka se ka bampo na do usu enti yesrewo nsem se bi no ema wonni wakoma chimfa nkoya ade bi abawie no na o ka se mihu yanka na sabi mihu yanka eni aduro esi ugo she bi o twema nso a onyo hwe but e bi de o twema nso bi a obi asem obetima si obetima do ko ba bi obeko bia obetima report am ya chew grofo se report am ya chew e bi ya me aka betima report am ya chew because me family san kan akonya asem but the owe na ya assault mo abontene it betima me ya chew adenti na ese basa ti ukọ na bi aba wa no ko case me chew a ma me fa so be na obenya free so fa so be na ma mo yesi na sabi akoso abempo ma mo so nye dai omo mu twetwe mu twokura so enye dai omo so nye dai omo so nka dai na ya e bata ho no ye na ase ya gye ntokwa no eku bi ma me so me wo sabi oni afika kra ma me do ye nde no kura nyame entwaye kura entwaye ya de kasa etia na ise mo amutimamfo so no mo baye bia emwa ye soro ma me emwa ebe ya kabra na ka be pa achew na mfa asundue embra na video yi no kura nyame anim enso ani enseso nyedai emfata musem yenye sentrefo na kofa ba ema nkrofo kan bi mama ka ho na beka amamo anase ka ho mpo na bete hey 24/7 so subscribe like share comment ma wono nya bi hwe so obenya bi ahwe mediane breto na safo edukantanka makram